Esitika ang hinkujage ng furumafo e jamiyan wani mi siti amukofa. Sitika ang hinkujabun fawani talibanong egaw mahifunga sababung taulim hoduma wazifa da kurum fadahakutakum mahurum fawakama. Erna bunafawani talibanong Afghanistan hifumga kuring egaw magang henum wazifayako skulakos hadafawakama. Esitika erna kambudu farukofawa e masalaki erna ke hakuta gelifawa masala. Adi talibanu naki harkashbay nunkama bahimihum budinamaves ekanga bulkuran datikama esitika anghen kuchabun fave. Sabaki kuring emihun Afghanistanuga Amerikan kuriru anghenuna hitafavani varagosko kama batikama ves enavani bunefa. Erna bunefavani faituvi vihyaru duga tereka miniman kama skula office fadatandana egamge anghenuna devun kama. Nama ismiharu hakuta gelli jalakalle fava kamge ihsas kurive kama ves esitika anghen kuchavani bunefa. Mihinga August moge tereka Taliban wani Afghanistan ge verira Kabulla ekamge muhimu sitita hifafa. July moge tereka Amerika sifam wani Afghanistan ka emihunga amvegen tibi askari ma checkpoint ta du kollafa. Amerika ge rais Joe Biden wani September mahge 11 wana duahu Afghanistan ka tibi Amerika sifang ekko balanikan iulan kofa. Talibanun egamu hifmagulige Amerikamga hunnavi ganiyawani egamu dukurava fillawafa. Afghanistan ge verikama gani wadagati idehasna varavanaharu egamuga pevunu amu intihaba fahuga. Afghana nisbeva 8.5 million refugee miharu estunige ekikan koltaka uleiru Talibanunge baruge dashal egamu aluntiumagulige mietadu degune iturfun ekashigenve. Amerika wani Afghanistanuge tihahas mihun egawma gendiuma epasefa. Adi Australia intinghas mihun gendiuma epasefa vairu. Afghanistana avatteri Kajikistanu wani ellaka refuging egawma gendiuma epasefa. Talibanun Afghanistan hififahun ves baraha havurigina mihun wani egawmu duko gosfa.